Good. Mundu yikathi Gachagua akatungia ni abitha wonde tukasupport mundu kwitwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Yuno sio ninya ibinda lile sio ya Rigathi Gachagua kukwata mbauna kutwika Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Nuisi ile mumbe wena mwitu ngilesi na mwitu kesi witu na musiesia. Yes. Pe kindu kimwe kilitwa kineno muno byo na bebi na bwina tona kola nili na tongo yala manebo andini wa alatu dhiro na montu emeta ndene wa kilungu kicha salu cha na mutongo na bebi ne wotu na kula na si ayuluwa mondo makonetie outcome ya kila ikwani ya Rigathi Gachagua iko tini na ila noni kwa tangazo muthenya wa Monday noni andu ingi mathi ndene wa mitandao na maasi ya mundula uko benefit banene muno byo from that judgment ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mundu wa kweli ya either Rigathi Gachagua ni wa impeach we kwanza yala ya ilite imaanisha ndega enoto ni wako kama kikatiba kibila so the ile imaanisha ati and then while in good united opposition and united alternative government imaanisha mundu lawe na chance kingi kinene byo ni Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka na nijo kyo drive conversation yitu muthenya no mundu tokola nyate now that kila kinege kiona kutwika aise no kwa appeal ni we ene binela mumailite kukamagasi ati like undu wakole kulu yako ni mumailite kukamake kalande magasi undu wakina kitu kwa mutongo wa chama cha Wiper mbau ndino wasakwani wa 2027 na tuyambia kumu market tuyambia kumu manvia kula kuyenende as early as now nundu wakwithia whichever the outcome ile kukandeni wa court of appeal ila makwithia ma appeal pakeliwa bado bona ma issues mengi na kwendo manai we imbichi wa kwanza yala elite na nda imbichi wandeni wanze yala elite thank you so much Mondoi Kizito gilezi unga milita bawe nyeni unga milita vumunga milita nengitipo tui na nikwete kwa asya lili yu mundu kuitwa Gachagua na mundu kuitwa Kalonzo koni pindala mailo kwa tana na hindi mwisho kaingi muona Gachagua oki ukona zika chaendo tunge kwa nizingi iko timu tumani nundu yu wana mozi tunga iko ni wichini siyo chicha idanguni ndukone tande muchicha wa mono ni sao mangete chakwe cha kwa cha kunenga milioni miongo 50 million chicken kwake kuni kuone mutumanu na juke keda ke mutumanu makeda maentete maze mundu yo ni munoni ni tongamye nake lakini kwani ni ya mushindie ko mundu ti mundu mutseyo ko no ginatunge kwani ye iko na nyemo kwete yana kwazi yana asante nikana wisaidia ni wona ni kana ndei ko sawaika lakini yu akwata na Kalonzo ekie makosa na tijewa mulyono ndo nengwe miongo 5 tukethi wan Kalonzo akethi wana wonzu wa kuoneke kwata nise na mundu temo selo lakini wona matele mione za zizo yidulunye ningumanaka na mundu kwitwa Gachagua ni kila kiteke selo sante kuye kaima kwatane na muyeke kie iko onembe ni okatamwe mutukumeja nga mutukumeja no ngileti mune mundu kwitwa Gachagua iweka neta sante sana thank you so much noti monza nyanyire tuitano itano thandatu inya imo sio tukenzo mwidukisha na ke hashara Kizito wina point wete nene na yulwa case isi ya Gachagua muthenya ni weyo niwe atongo imangaliko yole alaba bethana bala Kalonzo weyo mayase kana right yake ya kwithukiwa ndame nengo no newe na governor wa county ya Masaka muthenya ni weyo yasya ndana ithukiwa court ni yomwe nene ndanengwa fair hearing ndanengwa fair hearing yani ndaithukiwa ndeni wa Senate na ndeni wa National Assembly which means kimia oyu area process yemwe akililwe umuntu lwesa kwendea na process iswingi amakwete kwa Asia if the right to a fair trial is infringed you set aside the hearing thank you kwamba kuyake ukwenda kwikata ukwenda kinena na chomo nyano munde tokulanya yo unu ale ile kwa oyu ne womo ilu kwa anola mendeni wangwatani ya Olei Gachagua wa Malwa na alange mendeni wangwatani ya Olei kukwata Kalonzo mba kuikana watu ka president wa ndea Kenya 2027 thank you so much wow what a very good opinion a very good one mudukisha na kuunga milita bana ushogizi rokewa woni wa mudukisha mutongo je femelo mutongo wokilata maundu mesa wangali kwesu ya kwako ndio mazanga zige zito sana asante
Wata wapasa mkolo kalikosi yangu masumba. Asante, karibu sana kalikosi yangu masumba mwache wanesa ne kusalukitwe byo. Wanaweza kunonzo. Asante. Yes. Baba abeje ndukite otwele. Peke ndukite bita nye bando. Ndukite bita niti. Ndito nakuya mundu no waendie neka no walilo no jobo iwe aje ai live. Abeje ndukea pe bandu me obichanga mundu. Ukaija mundu kumya roli ni ite right. Kana onenge roka aje kaziona ipende to yuta nena yalo kwani nena ajira mundu ide ndo kabetu kujie mundu aje ni kwekiwe na biwe nda kwa de moyo no je kudi ko na maije ko me dini yake me sana ijo kata je pe ni kemo million no kwata Oiki ni jono gyoreja ngari ko ni mengo kwata baucha kaza ko ayende katika kodo wa pili daga na ona ni ushindi yake na dini kipata ni dini wa opposition. Asante sana kwa hivyo waende na kuwapili kwenda ngina atunge bina mondo ongea kwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka Mbau. Kwa Stephen Kalonzo Mbau ne kana twende na mbele kamba. Asante sana, thank you so much. Uziu mitangalewa sia kunokita wa nguma somba ya sia no sio gethia kashego no tete makenge o ndenga likwemwe ugethia nethini ya bill lakini bado bina wako noni singa likwela ni utraite Mutongo FMLO. Good morning. Mkata. Nesa vitu. Shona mkita neza. Asante. Wata mjaka mwene tengi kumanga niko chani mwingi sendi. Karibu sana mwene tengi ukawoni wangu. Hiyo ni wangu ni. Ikuania katewa kwa mwede liye. Mundu katewa kwa mtu unena nyu. Yes. Wanakili unajaa kuungamia ingine kwa kwa naziona. Kaku ukenga mwengo ika kwa azuka ayi kaikendeza kuungamia. Okay. Kapisa kulinga na katiba kaito kaya akaje kana mina kumpishwa. Mina kumuviji wala mina 10 years. Utaka kuungama. So in short ile kwekata negenda wethienda na asi ngale kwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mundu Kalonzo ne tekwika. Nambali Kalonzo ne mundu kamo sorry. Mundu kuroka chakwa ni mundu wakawila. Sana za chono ni ukujati. Akamba lami denema mwekache kwa nane ndaya jutimi yake hili. Yes. Na nusu. Peki ndwaza voti mugamba kwanza azia mugamba ni mtu wa ndengo mugamba hana chazi mugamba kunjara nini. Nena mkura vizeba hana kambura wizi wa haki ndikemu. Salo kinji eri anakacha kwa nikula ni mbisho. Ukaita kinji ndi mbisho ndeze watana mbaya mugamba bamba. Yes. Na niji kitumio na kacha kwa ngama bamba njikua nyonena. Ebe aonene ngawo kazi ebe aonene gite yake na ruto ndi gite yake. Asante sana. Thank you. All right. Kukila dona kwa ajai. Dona kwa zekana kachakwa. Naze poti Kalonzo. Yes. Kwete lete tone kana undu na pya Kalonzo kwete lete ndi jambo ndi muamene ne nyongwena. Ambo ndo muamene poti. Kuta poti Kalonzo na wati ni Kalonzo. Kwa bandu no ni abanduka. Okay. Mwene ite kwa mbiza tunawe Kalonzo ke pimbi ya chanjo. Shuwa de Kalonzo na kimtulaji na nikana nasema na chanjo na zangite ndi kama milioni. Ona kiri milioni ya nemo. Again to ado mugule ile ndazina ruto ado 16 billion chochi yaga kweli Kalonzo magavi 4 billion. Tiote. Yes. Mugule tena wino. Asante. Kalonzo mebanga na Kalonzo kwa ngala meda amevukira makoti ni Kalonzo. Thank you so much. Asante sana hata mwene tingi kuma ngalekosea no. I'm very kindu kimwe wanena yolo gashagwa wake no athela ndo nambothela nundu wakwithia apena appeal na menda mpaka Supreme Court kunezo bikavu anotu kwetelero nende kwani kwithia yosa mukondo. All right, Mutongo FMLO. Mutongo FMLO. Hello. Good morning. Nesabio. Yini aje. Kindu kila diwe dene wakashagwa. Ni kindu kitu. Okay. Sana kuidia kamba. Yukashagwa bina wajo wonde ailo tungia ni hapa ndo mama pala pe Kalonzo. Aitababe mubisi. Aka musupport. Nondo ko imondo vita ayaweka. Okay. Yukashagwa
ena bina wo support Kalonzo na kicho chance kila kisio kwanza kama mele kwenda mayachete kwatie yes atwongiye bina ba be Kalonzo kile mbiti kilezi ba masako asante sana thank you so much engale ko siya masako sheta wambidie ba masako sendi bino tungia liwenga lekwe mwetu kwate mubisi mbau okay tekula nyata ina better word tekula nyata yo ni usindi kwa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka kuona indi kila kiende na yo ni ibinda jailu ya mundu rigathika shagwa kukwata mbau Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka mutongo yefemelo ya mombe good morning to you nesabi wokilata Nikulipa mbeza nzita kuna mwito Utagereka kete muno ya Itagereka mesa wasawa hello ole sana usuni walika ni walika nzuni Nwese dia mumbe ila tule na yolua maundu makonetie maundu ma ngaliko yoli ngaliko ya ikwani noni ando ngimambia kwasya yes kila mundu kutwa Rigathi Gachagua walite kwika ni kwikithia kana yes ni watu eka campaign manager wa Kalonzo Musyoka yes maika sindu isio ndese ya strategy na mundu asu ngimonde lakini hivi ya bado nuisethia ni impeached imaanisha ndamba ku hold any public office yes imaanisha either akosa andu make manengo utongoine manengo ibilo utongoine either serikali ya Kalonzo ekabita asante sana nuko na kindu cha mbosi yes ndio kuona ende na ku exhaust ikwani yake kotini ni kana esaku kakutangaso kana aumiswe kwanza ile itailite with you know aketi kendo kana mabeta no akekata akanewa akanengwa kendo asante sana mutongo yefemelo Hello. good morning Morning to you, Mwamukia. na mutu amukite nesabi kabisa salu changali kwesu je mwanane wajo Sawa pyo. asante woni wako tunenete nao Mondoge, munene de nandaka sikumanta kuni. woni wako ndolo kasi Yo mondoge tangachako nda support Kalonzo. Na wa achu ukabila nondo ai mundu wa ukabila we. asante thank you haya ndakazi yati la itato kidogo mundu ikizito na maitu ingilesi tuosa simu ilesi ya mudhiao very briefly kana simu mwe depending na ulo kuikalata wambe nikana ni tu akavinga mutongo yefemelo good morning tunene tena kumanga liko siba wadu wangu na mwotende hivi na jana ayatwa asante sana wote wa kudeviwa ayatwa jana hivi na mwotende hivi nyito agereka sana ngiri kaza kwa amanye jendekeo atavodia Kalonzo yes kuja mondo ni mazonga ndo Uko mondo ni asante thank you sio tawadeviwa ya twasi endi Gachagua kila mundu ashaka support mubisi Gachagua support mubisi usikue mtu wa namna hiyo si moja mudhia nikenda thene tu akafunga tu akafungite mutongo yefemelo Uko mondo good morning mami namujara nesa Taruke nesa mmoja mjara mambo yani Yeye ngoma kiona na jabu ya Kalonzo na ringa medina bwana ndio kwa jibu la vitu okay haya timu asante sio tawa Musyoka maundo alokosia kunukita wana mwaito ingilezi si mimi nukija wasiata ai owe wa mati ondu mwaito waishe ndinegwa kindu kingi manathiute yes na ndicho kaingi nasyo kinzito na ketio waiki ongithi lo acialili tikambe kumanga swaje tanathwa yes twetele nundu maundu ma serikali mepina muno pyu nandu maikothuthe nduthi na kunena sindu imitandao ni itenzio yes twetele ni kana wisethia tina imina na siasa cia mitandao twetele ngina wamuci wako tuothe lo pyu yes na titsupia pyu akamba muno ekandwa ngitutupie kula situ na tuisupport Kalonzo wa Musyoka na mangaba na maitu maikwapa kwako yes na mama jina wachomwe wewe na chakindu chake kwacho kindu kikwacho asante sana kisito waziata kila ndo la kwasieria mumbe na mwetu ngilesi na mwetu kesi na musiese wito yes ni kwikithia kana number 1 ngwata ni esi kuitwa ya United Opposition yende yanakukwatana number 2 yes andola mundu Gachagua bena mundu mako mena ukabila wende ni yes ailite kwikithia kana wa wake ondo tonza kwikithia ondo wakatagi kau
ka ukabila akamba kukathesya byukethya andu ni mama nai isu agitie either kumisunderstand wa kana it was not the real self ni kana withie ona okangale kweno engi ndanoka kwana ngi ala mendeni wa chao mendeni wa united opposition ni kana withie ni mosa kibela ke kwanza ye imetuke byo. Thank you so much. Ni mubaya sana museisha na mutukisha wito wa Mutongo FM ngwatu ya Mukamba na museisha kameweka Mutongo TV salucha ziki 7 na nengi bale mitambo ya Mutongo FM ngwatu ya Mukamba unena nya une kuma saa omwe mpaka saa ile uwa kilamu na tendo kutunga kali kwengi Robert Mutuku twamba mwana mnoyo luwa company wate huzi na maondo makoneti ni na maondo on the media mesa wa sawa Mutongo FM ngwatu ya Mukamba. Thank you so much. Wewe winga lekosia masaa 107.5 FM ngalekosia 103.3 FM na ngalekosia makweni 100.2 FM nye nita wa idhia mombe nita wa Kizito mwene power Ngilesi mune chuchu vilingi wa mavu mwandoni wa saa inu ni Mutongo TV.